si payung sim abdi menjadi pasti hapunten bohong sangat jagal bacana ngerahakan kalamanana prasadarek sadaya adalah pikiran pates abdi sanes ahlina kasihran iya di kawakilan ibu saibul hada iya putrana dina dinten jaga isuk anu arek di cepitan dana dilahirkana bulan Sapar iya urang upas bulan sialna panasna ngamoga sakaya kalalaman kasuburan sapah muda pada penambah amin ya lagi mau pandang ini mah iya sabar saya nanya Terima
lampu. Colokan amaran di jero. Ay memenangan datik dah. Terus. Magiah meron teman ang jijaja. Terus. Ayo tadi berenang. Colokan di jero. Itu. Colokan di itu naken. Tengok. Colokan di jero. Ini na modal. Action man. Allah. Padahal mga sautik dah. Makin tas lagi. Makin wala bisi. Lu